Yes, we mwega mwiroreri na muthikiriria wa Murori TV. Ndakigunyitio gani go kwa Murori TV na ngumenyithie iria irathigie kunukaga na iria kunukite muthenya wa mutheni ate ira kuri muthenya wa Monday rucine gugithukia kwi mundu iretu uria yumeririe uria uikaine ta Katerina uria ni murugi wa keki na uria rugagira aini kana uria rugagira kirafu gya Chivas keki kule mwena wa Kayole uria witagwo Katerina Murigi na ndeto ino igipostwo ni muiretu ugwitwo Joyce wa mama uria niwe muini wa mugithi ni agwite ati ni ekirite rurenda-ini rwake rwa Facebook na akauga hello andu akwa a Facebook kana andu akwa family ya Facebook, thank you ni undu wa mahoya manyu thimu na message ria ciothe mukoretwo mukindumira ni ndiracokia ngatho muno na akauga ndi sawa ndi mucie gutire mugwe wa bara uhaririirio mundu muthingu ukagacira wira-ini waguo. Uyu niwe urabangeire mibango miuru Ngai uria hoyaga aramuiguira tha. Ucio ni Joyce wa mama upostete mwena wake wa Facebook na agekira mbica cia muiretu uria niwe urageretie kumuhuhiriria maitho na tukiaria kana tugikira rukonde tugikira mukonde ndeto iria yumirite ni ati Joyce wa mama ni ugite ati we ndahotete kuga ati ni acid araitiririo toria nenda ingi cia muhoro irauga werauga ni ndawa marahuhiriirio kule mwena wa Chivas kule kwa na birthday yake gukirikia gukia muthenya wa ira niguo wa Monday kiroko kuria Joyce wa mama mainaka muthenya ucio hwaini kuria kwari na birthday party ya Joyce wa mama iria ari kuo Sunday hwaini na riu Joyce wa mama ni ekirite uhoro ucio na kwatuika ati riria kurathire gukia muiretu ucio ni arokire kou na araikara hari andu maraikaraga na kihana ta ngatheria ona akiurio we ni weu no ni ari na muiretu ucio ni ari na marakara tondu we ni akoretwo aimwo wira wa kuruga keki ngwiciria muiretu ucio no rugagira kirafu kiu gya Chivas keki koguo riria ahoire wira wa kuruga keki aimwo kuruga keki ni akirakarire makeria na nikiarokire ekirite na tunyamu twa kuhuhiriria andu na ni arahuhiriria Joyce wa mama dawa iria tari ramenyekana dawa muthemba uriku iria maratwikire akuhana ta mora maitho othe maranjia kwaga gwa guthie na kura maitho. Joyce wa mama uria rauga atirire we ni araguire akigeria kura koguo kuu no kumia araumire na agakira mukonde kugatirire muhiki uyu ni arikitie kunyitwo ni thigari na akahingirwo kuria mwena wa Obama Police Station ihari ya Kayole Junction o hau tu thwakira fugia Chivas ni Obama Police Station iri na nguritu cio uria rageretie kuhitha kanyamu karia arahuthirite kuhuhira andu na komaido agagaikia mwiri-ini wake kana thiri-ini ciake ciga-ini ciake cia thiri ni kwara kahirite niguo thigari marakarutire riu muhiki ucio nirekitie kuhingirwo nigetha gituike wa gutariria atiriri no uramutumite oho nao Kenya ni mautikite kuyumiria na magatuika akuingirira muini wa nyimbo cia mugithi uria niwe uikaine ta yes uikaine ta Wanja Asali na ke Wanja Asali netikite wa kurecord video tondu kwa tuika ni makoretwo magi communicate muthenya na muiretu ucio ni ataririe mwena wake na ageka video ni gukonge gutigana video-ini iyo ukimirorera o haha mwena wa Murori. Hello guys, I would like to explain everything that is happening. Andu matige kugua uru tondu reke ngwire mundu akienda namba ya mundu gutiri kundu atangimiona. Huyo dem alinikola akikuja mwenye sijui siku anajua ni nani alikola akikuja akasema ati ametoka Meas agiokako so ona kihura thimu ri tutinaiguithania wega vile watu wamechukua hiyo story kama sijui nini ati Wanja sijui alifanya nini ati Wanja alicall hiyo dem sijui nini. Okay, dirame yore kurathi na bere Facebook but okay wasenye wananipigia wananiambia sijui Wanja sijui ni umefanya nini but I would like to explain this. Ni reke gwara muhiki ucio we dimoi na mundu angenda namba yako guti kundu atangiona ugo na kihura thimu ri ndiranengerire muthuri wakwa nikapatia nyoko nikamwambia this number ni namba mgeni bushika uchukue usikie ni nani aroria nyoko mweko. Okay, nyoko akamrudishia tu Chivas so nyoko vile alimuelezea tu kama mtu innocent ati ni mundu ni mundu tuwaine atodorecirie ni mundu tuwaine na akakuja muhiki ucio kindu kia mbere arokire gwika arokire aroria atiriri Wanja na Joyce meko just that aigira kuria Wanja na Joyce meko ri aracoke aigira thiini ri aroka raikarathi aroria atiriri we woka haha weu akasema okay mimi ni ati tondu ria wikarite haha rihite bia cigana njikare umesikia so ni dem alikuwa tu nini
aya na kuringana na mwene kirabu niyo arahurire hwai na kuhura thimu iria arahurire thimu cihana tari cia threat tondu ranjirire hindi na call logs cianyu anga kinginya akihura nginya missed call iyo urona yandikitwo ya thaa thita anga na kirari ya muthenya tukirecord na mwaganu wa gacara so haiku ati nini tondu missed call iyo ri ndirageragia gwetha namba iyo irari iriku nikapiga by mistake ikamfikia kama nikapiga by mistake nikitafuta hiyo namba ikafika akapiga waja ni mwatiga mwahingira thiini na kiki nikamwambia niwe sasa hapo juu tulikuwa nao watu wa media wakaanza kurecord sasa huyo in fact wase wa media kama wanaweza toa hiyo nini wase wa media because wanaweza toa hiyo nini hiyo meario turaririe mimi naweza taka tu waitoe sababu iko kwa simu tondu wa hurari turoire nginya miario yo na andu acio a media nasikia waliniambia hadi niuliza kama hiyo kitu iko na license kama haina license agado so ado ugo marenda gukua ri ni makuwe ugo but kwani mimi ni nani oria murienda gukua nyingi ni ri ngugicoka njike atia